Hari Raya Jam. Sebelum Tapas sampai Kopeng. Holiday traffic built up along the Kuala Lumpur-Karak Highway this morning as thousands of motorists began heading east for the Malaysia Day long weekend. 3.27 juta kereta atas highway raya ni. Korang dah ready ke belum? Kepada owner Alphard dan Velfire, jangan ambil mudah. Perjalanan jauh, kereta berat, cuaca panas. Kalau tak servis, memang berisiko. Meh ke Toyota CBU Specialist Bangi. Kita cek suspension, kita cek drive shaft, kita cek semua. Kita pastikan kereta korang dalam kondisi A sebelum masuk highway. Plan your journey, drive safe and service dulu. Book slot sekarang di Toyota CBU Specialist Bangi.